Inglongchedon polling along BJP atum pen election rally amei kepadopon. Jang minifying koyarani Deopani constituency ke parlo Inglongchedon polling along BJP atum pen election rally amei padopon. Lasolong aluhiam man pen Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, EM Surjo Rongphar MSc, WDC Chairperson Alice Teron Pipen Chenglok ke thegeding atum chetong dunrinti. Lasolong MP kiligalong ong dunga vote pen kecepahay ponji aphan chethan chimum pon padu. Lapen MP kiligalong haidelo pulote Urunodo scheme pen chenglok asan ka chingthur asayamo wan pupusi cecak pon hanjang lang supir Egyptian rock binang kipalia birta Malong News. CBS nanji pulau dunia CBS ke ni kilo apa jalan kilo sakit tapi lalu CBS kami anu jo ke sama ni semua ko itu deh karena siapa tuar bang nam tiar kami mau tanda ko so tuar kami langsung Inglongchedon kita tuar langsung kami klaim pun dia ban priority langsung top priority segi kon lo langsung minister spesial lo spesial paket lo tuar paket lo top priority long sila sa tuwara ko lakin nak subcentral na hindi so kailangan ayaw ang sarap ito kasi eleksyon juder lo kulong din ang eleksyon si sayang din claim mo din kasi eleksyon juder lo kulong din narong ang sarong hawa pen chenglok akapte ka one side alang din pintur lo na tiyak ting ko so ko dia konsit ni dari tong Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.